Batiri n'Ekinihiiro abantu bari batwera kimwe enter obwe hari kuburaye biro mwenda byonko kwika Ekinihiiro SABA SABA Radio West eri kujaguza emyaka 24 mu buhereza abantu no baceyongyera obushagiki bari kujihereza ebyo kuriya byo kuri sabahurikiza bitu 13 abarabanze kwika mu Ekinihiiro SABA SABA akatwereza nkibiri mutwire n'umuhurantu mweshongora Lake Julius or physical plana ahabwa district yambara yachera kwasa Radio West TVD Ekinihiiro SABA SABA cyatandika tugumizamu twakira nabandi mwebere no kutwera nyenda kusima mwena abatwire kanza gumizamu ntushemerwa nimwe naherezayo entibiri Ekinihiiro SABA SABA ikuza kuba hebravir na mwenda byo kwa mushanjoku 2023 nabwo ecyo ninyeta abantu bona bakura Radio West abakureba TV West narabakunda Vision Group media platform zona nimbetangwe biravir na mwendo mukwa mushanjoku twena tuzeka cheka tusibe ntuzaguza Lake Julius nagira ngo Radio West muhwerire munonga omukwegesa abantu kombe kamaju gari ha plan kandi gomurembe Radio West ya mbere munonga abanyayuganda bona okwetegereza bakagendera umushana bakombekera plan nico kureba nambwe nito mu Western region ebizimbe bitukushenya nibice abo kwa abantu abingi nibagezaho munonga complyinga na namateka ga government ko gakoragira Justin Kashija kandi wabireho myishengero kazahabwa isinjiro nawe yahereza Radio West umuceri Kristo mugira hempanga razi kakira umuceri kwaje izi nikiro zimwe mwizo macyo umuceri umwe mucyagwa hasi mucyaza guhanza So Honorable Justin Kashija ayabazibwe woman MP abatamweje yahwire we asimire munonga yagira ngo kabarete rogo muganda gw'emiceri abantu bari kimwe muceri kuko yagambira presenter mutorane nyama omuceri Ekinihiiro birabe na muri byo mushanzu abantu bisingiro bona mbaza ko barikaceka kandi mbahiga abandi abatakakimanyire muizere kimwe twereke Radio West rukundo y'amani munonga kandi aka weekend age ebirabe na bibiri nza kuba turinkahi mugume lonji hari muri katete twine akasi zabantu gabana tickets mwije binyi tushemererwe twina beshongozi bona nangwa na bebe kuri yakonfamingire abo Ekinihiiro SABA SABA kibira na mwenda so ogashura no mukasheshe twine umuceri umunyama enyama umuceri Ekinihiiro SABA SABA echa Radio West nicija kubaho ahabiro 2024 ebyo kwezi kwa mushanju omwaka ogw'2023 ahachayi kacheka kandi okutaha muno mutwaro mwije tugashure na mwenda byo kwa mushanju ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.